athi mkhwenyana sinenkinga la ngithi yini kwenze njani mkhwekazi athi kufika izingane ziyagijima ziza kimi la zithi sekudutshula uma wazo lapha endlini hawu kudutshula uma wazo yebo ngila kuyena njengamanje usaphefumule kodwa udubuleke kabi uyabo ngicela uphuthume la nangempela vele shaya imoto vele sijike ngihamba siba yi3 emotini shaya imoto sijike sesiphuthuma sibheke manje eflatini hayi vele masijika vele endleleni vele aphinda fone futhi athi mayifona athi hayi mkhwenyana hayi ngibona ngathi nesidingo sokuthi sibize ambulance asekho hawu kanjani mkhwekazi athi hayi lo muntu usethule hawu usethule yebo usethule hawu hayi kulungile ke shaya imoto ngiqhubeke ngihambe ngifike khona mangifika khona vele hayi ngingene mangifika vele ngifika kugcwala sekugcwele abantu vele endlini yami mangifika ngithi ngiyakuyena ngithi ngiyamthinta vele hayi ngithola vele hayi usethule kodwa usashisa uyakhomba isidumbu sokuqeda kuthula uyabona yeah hey mfowethu ngithuke ngibuza ukuthi kwenzakalani uyabona ngibuza ukuthi kwenzakalani cha hayi sengiyathola ke story kuthiwe kungena abanye abafana la abayi2 ngitshelwa cabanga ke njalo abantu mabengena lapha endlini bebuya kothenga iKFC la abantu ukhuphuka nabantwana ubelethe lo wami omncane ona 4 years bese kuba yilo na 11 years owentombazana ukhuphuka nje nama steps ini useyendlini useyobalungisela ukudla yabo lo ntombazana emayesho ke uthi safika sangena thina endlini sithema singena endlini umalo wabo wokugcina ungena endlini ngoba uthi isikhiya siphethwe yimi kusho lo wentombazana uthi ngafike ngavula mina sangena nalo umfowethu esho lomncane bangena wasengena umama uthi uthe mayingena umama uthe mayivala isicapha mayiphusha isicapha kwakhona umuntu ophusha isicapha emphushela phakathi mayiphusha isicapha emphushela phakathi mayisathuswa yilokho ukuthi ubani lophusha isicapha adonsa isibhamu lo muntu afika amkhomba ngesibhamu lo munye afika ngene ame ngasemnyango aphusha umnyango balance umnyango uyabona athi lona afika amkhombe ngesibhamu athi mayemkhomba ngesibhamu athi uyangikhumbula mina athi umama athi ngiyakukhumbula bathi avela asuka dubule phambi kweyingane uthi ngaphambi ukuthi adubule uthi laba abantwana laba abatshentshi abayikhoneni lombhede yabekhoneni nje khoneni lendlu yabo athi ababheke phansi bese yamdubula ke kangaka wamdubula inhlamvu ezu5 wadubula inhlamvu ezu5 Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela ngibingelela igama ngoShepado kaManxele ngidabuka ngapha phansi kwahlabisa empembeni esigodi njengoba nazi ukuthi iPerfect TV sihleze siphethe ezamaskandi indaba ezenzeke emphakathini sakhile kuningi okwenzakalayo namhlanje ngiphethe uAnonymous one story azoshare sona njengoba ngisho ukuthi kuningi okwenzeke eSouth Africa ngiyatshela ukuthi wena kuhamba kahle lapho kuwe abanye abantu bayasokola njengoba sengisho ukuthi Anonymous igama soligodi isigodi sasigodla yonke into for isafe yakhe futhi omdala mfowethu angimukele kwiPerfect TV sibonge nje isikhathi ukuthi uvele mfowethu uzohlala nathi ushare nezo story sakho ukuthi kwenzakalani hayi siyabonga ukwamukelwa mfowethu sibingelela nabalaleli emakhaya nabafowethu abazokwazi ukuthi belibone lolu hlelo lifinyelele endlebeni zabo nasemehlweni abo mfowethu yeah mfowethu besikisi ungithinta ngodaba elubucayi elubuhlungu ngalendlela lena ngithe ngilibhala ku Facebook ngeke ngalibhala ngabathi kancane abantu sekwande igeshi ke zakhiwayo lapha ku YouTube abantu abakholwa ukuthi into engampela
eyenzeka le. Yebo. But ongazi uzomthatha umbeke ukuthi kwenzakalani. Yebo mfowethu. Mfowami. Kunjalo mfowethu. Hey mfowethu inkinga le mfowethu. Yeah. Ngiza la kuwe nje ngiza nenkinga inkinga futhi ebhlungu. Inkinga ebhlungu esiphazamisa nokuphila kwami ngoba ngibona ukuthi uma engakwazi ukuthi ngilithole usizo kuyona ngendlela engilimaza ngakhona ngingalimala ngalendlela ukuthi mhlawumbe ngingagcina sengiphazamiseka ngesimo sokuphila nangesimo somqondo ngoba iyangihlupha kakhulu lento mfowethu. Mfowethu kudaba oluthe kuba lude lona kodwa ngizozama nje ukuthi mhlawumbe siluthe nqambo kancane uyabo. Mfowethu lana ngize ngodaba lokulinyalelwa unkosikazi wami. Ngize ngodaba lokulinyalelwa unkosikazi wami. Unkosikazi wami engahlangana naye ngo-2007. Ngahlangana naye ngo-2007 ngazomlobola ngo-2008. Size sazoshada naye ngo-2022 ngo-April kwakuyi-9 zika April ngo-2022. Cha kube kuhle nje yonke into ihamba kahle. Mfowethu into eyenzakalile kusho ukuthi uthe masiqeda ukushada ngo-2022 ngo-April. Yes. Siye saplana ukuthi kuzofuneka ukuthi siye ku-honeymoon. Kodwa sase sivumelana ngokuthi i-honeymoon yethu asiyenze kube i-honeymoon la hlanganisa khona unyaka. Oh yeah. And then ke sithema senze kanjalo savumelana ukuthi indawo esizoyisebenzisa i-Cape Town. Sahamba ke sakuhlela konke lokho ke sahamba saye eCape Town. ECape Town sihambe mhlawumbe bangaphosisi kwakuyi-18. Kwakuyi-18 zika April. Sahamba sathatha iflight sagibela sahamba saye eCape Town. Sabhuka sahlala nje kwaba mnandi sihambe cishe zonke nje indawo zase-Cape Town. Table Mountain nani zonke nje indawo zokujabula nje eCape Town. Hlale from nge-18, 19, 20, 21. Nge-22 sabuya siza la eGoli. Safika la sathatha iflight nje kuseni safika la mhlawumbe ngabo 11:30 to 12. And then ngangena endlini saphumula nabantwana saphumula sahlala kwathi nge-24 ngavuka ngahamba ngaya emsebenzini. Mina ke ngisebenzela kuphi ngisebenzela eMidrand mina. Ngisebenzela eMidrand uma ngisemsebenzini la ngisuke ngisebenzela khona kunendawo engiyaye ngibe kuyona ngale. Ngesimo somsebenzi wami ongenasikhathi sokungena nesikhathi sokushayisa so savumelana ukuthi ngcono kube nendawo engizokwazi ukuthi uma ukuthi yamalanga ukuthi ngingene ngibe ngakuyona indawo. So ngahamba nje kuyi-24 ngamshiya nje ku-right yonke into i-right kahle. Ngahamba ngaye emsebenzini and then ngeyi-25 okay vele ke umuntu siya communicate kanye is communicate njengonkosikazi wami phela ni right ya si right yonke into i-right ya yonke into i-right yabo. And then ukuthi ngeyi-25 mangaphosisi kwakulesithathu if I'm not mistaken kodwa kwakumhla ka-25 mangikhumbula kahle i-call yokuqala engayithola yakhe ngathola i-call yango-11 wangifonela ngo-11 wangibuza ngi-right ngathi ya ngi-right ngathi wena u-right wathi ya ngi-right wathi ngivuke ekuseni ngahambisa abantwana ngambuza wathi mina why uhambisa abantwana esikoleni ngoba phela kune-transport uhamba nge-transport abantwana wathi hayi namhlanje ngidecide ukuthi ngibakhaphe nje ngibahambise kuseduzane anyway uyabo. Umntwana ke nginayo umntwana wentomazane nomntwana womfana enginaye kuyena ngaphandle kwalabo ababili abanye abathole vele sebevele sebekhona mayingena emshadweni. Yes. Okay no hayi kulungile akho nkingi. Umuntu ovamise ukuthi bewumuntu ovamise ukuthi noma ezophuma eshop uzongitshela kuqala. Yes. Baba ngiyapuma njengamanje ngiyesitolo ngiyothenga 1 2 3 yabo. Nangempela kuthe nje ngabo 2 ngathola i-call futhi esuka kuyena. Wathi siyaphuma siya esitolo sithunywe ugogo esho ke uma wabo. Siyothenga i-KFC lapha yabo. Ngithi mina athi yena uzobuya yini sikuphakele noma senze kanjani? Ngithi mina hayi no ngizofika. Ngizofika ntambama yabo. Hayi nangempela aphume ehambe lapho eKFC. Wangabo 2:30 to 3 lapho. And then emva kwalokho hayi ngiqhubeke nengikwenzayo ke mina. Umsebenzi wami ngiqhubeke lesikwenzayo. Okuthe ngabo 6
ngabo 6 ngihamba ngisemotini ngibheke eSoweto ngiyolanda nje enye into komunye umngane wami. Uma sengiyongena nje Soweto Protea Glen kungena ucingo. Mangena ucingo ukufona umkhwekazi. Athi hey mkhwenyana sinenkinga la. Ngithi yini kwenze njani mkhwekazi? Athi kufika izingane ziyagijima ziza kimi la. Zithi sekudutshula uma wazo lapha endlini. Hawu kudutshula uma wazo yebo. Ngila kuyena njengamanje usaphefumule kodwa udubuleke kabi uyabo. Ngicela uphuthumuze la nangempela vele shaya imoto vele sijike ngihamba siba yi3 emotini. Shaya imoto sijike sesiphuthuma sibheke manje eflatini. Hayi vele masijika vele endleleni vele aphinda fone futhi. Athi mayifona athi hayi mkhwenyana hayi ngibona ngathi nesidingo sokuthi sibize ambulance asekho. Hawu kanjani mkhwekazi? Athi hayi lo muntu usethule. Hawu usethule? Yebo usethule. Hawu hayi kulungile ke shaya imoto ngiqhubeke ngihambe ngifike khona. Mangifika khona vele hayi ngingene mangifika vele ngifika kugcwala sekugcwele abantu vele endlini yami. Mangifika ngithi ngiyakuyena ngithi ngiyamthinta vele hayi ngithola vele hayi usethule kodwa usashiswa uyakhombisa ukuthi umuntu oqeda ukuthula uyabona. Yeah. Hey mfowethu ngithuke ngibuza ukuthi kwenzakalani uyabona. Ngibuza ukuthi kwenzakalani cha hayi sengiyathola ke story kuthiwe kungena abanye abafana la abayi2 ngitshelwa cabanga ke njalo abantu mabengena lapha endlini bebuya kothenga iKFC la abantu ukhuphuka nabantwana ubelethe lo wami omncane ona 4 years bese kuba yilo na 11 years owentombazana ukhuphuka nje nama stepsini useyendlini useyobalungisela ukudla yabo. Lo ntombazana emayesho ke uthi safika sangena thina endlini sithema singena endlini umalo wabo wokugcina ungena endlini ngoba uthi isikhiya siphethwe yimi kusho lo kwentombazana. Uthi ngafike ngavula mina sangena nalo umfowethu esho lomncane bangena wasengena umama. Uthi uthe mayingena umama uthe mayivala isicapha mayiphusha isicapha kwakhona umuntu ophusha isicapha emphushela phakathi. Mayiphusha isicapha emphushela phakathi mayisathuswa yilokho ukuthi ubani lophusha isicapha adonsa isibhamu lo muntu afika amkhomba ngesibhamu. Lo munye afika ngene ame ngasemnyango aphusha umnyango abalance umnyango uyabona. Athi lona afika amkhombe ngesibhamu. Athi mayemkhomba ngesibhamu athi uyangikhumbula mina. Athi ya athi umama athi ya ngiyakukhumbula. Bathi avela asuka dubule. Phambi kwezingane. Uthi ngaphambi ukuthi adubule uthi laba abantwana laba abatshentshi abayikhoneni lombhede yabekhoneni nje khoneni lendlu yabo. Athi ababheke phansi bese yamdubula ke kangaka wamdubula inhlamvu ezu5 wadubula inhlamvu ezu5 and then uthi baphume behambe. Okay ngibambe lo story ke leso ke mina uyabona. Yeah. Kimi emqondweni wami bese ngiba nalento ukuthi ngoba baqeda ukumdubula bathatha amafoni endlini. Yeah. Bathatha amafoni endlini bonke bebenamafoni. Umntana nami lomncane ona 4 years benefoni Samsung nalo omunye benefoni uma wabo naye nefoni naye iqeda kuthengwa nje ifoni yakho engabi nanenyanga iHawaii Nova 9. Bathatha amafoni nejewelry nokuthile. Baphuma bahamba uyabo. Mabephuma behamba kusho ukuthi makufika lo story leso kumina bese ngithi mina mhlambe abantu benkunzi. Kodwa manje umbuzo bese uba sekutheni kungani bedubula umuntu wesifazane makuthiwa abantu benkunzi uyabona. Nanokuthi why bebuza ukuthi uyangikhumbula yini? Why uyebo lo mbuzo lo ukuthi uyangikhumbula yini uyabona into njengale. Hey lento nje ingidide ithi mayingidide bese ngiba nalento ukuthi ay yazini ngizosuke ngiphazamiseke vele usethule vele. Ngizosuke ngiphazamiseke ekuthena ngafihleke. Ngase nje ngitshela into eyi1 yazi ukuthini okwamanje ngicela ufocus ekutheni ngikwazi ukuthi kufihleke unkosikazi wami. Yes. And then mhlawumbe impendulo nemibuzo ngizoba naye emva kwalokho bese ngithola mhlawumbe impendulo makuthi ngizoyithola ngoba vele ngeke ngisamvusa vele. Yeah. Hayi nangempela ngakwenza lokho ke futhi kuyo lo weekend leyo cha ngamehlisa ngahamba ngayomfihla ngabuya. Mase ngibuya ke la sengifuna khona impendulo ke manje. Yeah. Sengiyabuza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni uyabo. Usubuza konke umuntu manje. Sengibuza konke nje umuntu mfowethu, umuntu oseflatini, umuntu osondelene naye, umuntu wayekhona, umuntu
umuntu nje uyabona. Uma i-information engiyitholayo ngithola ukuthi oqala mangisabuya ngibuye ekhaya emva kwenyanga nje ngiqede ngoba ngahlala nje inyanga yonke lethu bangiqede kumfihla. Mangibuya sengiyabuza lapha einganeni kube khona kumfananyana kuyasho ukuthi hayi labantu laba bebeme lapha anti yazi ke emafletini kunama steps ngapha kunama steps ngapha bebeme kulama steps angala elokho evela ngekhanda kanje kukhona umfana lokho evela uthi lokho umfana thina siyadlala la siyababona uma lokho bevela uyabona lokho bevela futhi abantu laba abake bevele khona la efletini abake befike la efletini kodwa angibazi ukuthi ubani uyabona kusho lengane le hawo bese ngiqala ngilandela ke lapho ke ngithi mina lena kusho ukuthi ayisiyona eyotsotsi le lena ukubulala okuhlosile lokho uyabo mfowethu ubhlungu engibutholile noma engabuthola emva kwalapho ke mfowethu ubhlungu obathi mavela ngangazi ukuthi lento ngizoyihandla kanjani ubhlungu ngoba into engayithola ngathola ukuthi lo muntu ulimale nje bengazile ukuzolinyazwa yena hawu lo muntu udutshulwe ubengazile ukuzodutshulwa yena kudutshulwe ngenxa ukuthi bekufuneka omunye umuntu bayafana noma kwenzakalani cha abafani mfowethu istory sika nje ngaphambi ukuthi alimale into eyenzakalile mfowethu la kunalento le eyenziwa ile genge le yakithi le ezwe le genge le la emafletini yokuthanda uqhwaga izindlu yes yokuqhwaga izindlu lento niyayenza niwumbimbi niyiteam kodwa egcineni kosuku vele into mayisuka inemali phakathi nisuke nizohlukana nisuke nizoxabana lento yaqala kanjalo ke mfowethu uma sengisithola isitolo sesiphelele sonke yaqala kanjalo kunomfowabo umfowabo kaMakoti obehamba nale genge le okuyona ibulala uMakoti beyischeme bengabangani benza yonke into yazi bengabangani nje bephilelana begada amashop lawo amakula benza nje yonke into ngokubambisana yabo and then engikutholayo ngithola ukuthi ke kwaba khona ingxabano phakathi kwalabafana nobhuti kaMakoti okuthema kuba khona ingxabano nobhuti oyedwa kulabafana yagcina yaholela ekutheni igcine belwa physically kwaze kwadubuleka oyedwa kulabafana washona edutshulwa ubhuti kaMakoti uyabona okay indaba injalo yebo indaba injalo nokuthe maqedwe kwenzeka lokho ke ubhuti kaMakoti wawumuntu obalekayo njengoba noma bani ke mayenza icala njengalelo uyabaleka wawumuntu obalekayo ke oyidlalela emakhaya noma wahlala wherever la hlala khona nokuthe emva kwenyanga ngoba mangingaphosisi lento yenzeka imntana wami wayebirthday kwakuyi6 ubirthday ngey4 yena lo wento manje kodwa ibirthday yakhe sayenza decide ukuyenza ngeweekend that decide ukuyenza ngeweekend iyenza kuleyo weekend leyo ngomhla ka7-8 kuMarch and then uyahamba uye ekhaya ubhuti uma ebuya usebuya next month mayibuya next month ubuya asikho thina sise eCape Town yes kusho ukuthi abonakala ukuthi usebuyile imvamisa ke ubhuti kaMakoti uma efike lapha eJozi nje akwenzeka angaye kusisi wakhe because bemkhonze kakhulu akhuphuke njengenjwayelo aye kunakhuzana kusisi wakhe ke afika mbingale ndlela mbingale bese yaphuma futhi yahamba futhi izongena ngokucasha ngoba uyazi ukuthi uyafuneka yabo and then emva kwalokho kusho ukuthi ngalelo langa lelo mayingena afika ngene aphuma ahambe kanti bebelokhu bemfuna bembuza nakuye lo ukuthi umuntu kanjena lona lokho ethi angimazi lo muntu lo mina seyinkalweni siyaxhumana naye kodwa angimazi ukuthi uphi futhi akusona umsebenzi wami ukuthi nginibhekele mina umfowethu nina izimpi zenu uma nimfuna mfuneni la nimfuna khona nimthole ngendlela nimthola ngakhona yabo kusho ukuthi ke uma bengena endlini bezodubula lo ngeke ngize ngithi mina bamdubula ngoba bengamtholi yini lo endlini cha akusikhona lokho ke into eyenza ukuthi ngisho kanjalo ukuthi bangenile endlini bafike bamdubula bathe mabeqeda ukumdubula wafihlwa emva kokufihlwa kuthe after 3 months eshonile babuya endlini bahamba ke manje sebe group of 4 babe u5 ngoba ngafonela sengifonela umkhwekazi mina esethi umkhwekazi mkhwenyana cishe uzathiwa seshonile ngathi mina yini wathi labafana lababuyile babuya sebe u5 la endlini mabefika basivimbezela la endlini kwakuyisikhathi sema load shedding bawuhamba nje ugesi bangene babacindezela endlini mabefika bathola kuuyi umkhwekazi nezingane zami zoyi2
mawefika laphana one bafike baphuca amafoni. 2 igama bafike balisho bafike bathi cha mama umntana akhe simbulalanga ngephutha simbulale ngenhloso ongakuthi noma engavuka namanje singambulala futhi. Into eyenza ukuthi simbulale besifuna ukuzwisa ubhuti wakhe ubhlungu. Simbulale ngoba sifuna lo bhuti wakhe singamtholi so decide ukuthi sidubule yena ukuze ubhuti wakhe ezozwa ubhlungu. Athi kumkhwekazi kodwa ngoba lo muntu niyazi ukuthi akusesiyena wala ekhaya lo muntu. Njobe laphana usendlini kamkhonyana wakhe uganile lo muntu. Ungena phi kulento le kuyo yonke lento le. Impela. Bethi ke bona cha besingazithindi ukuthi useganile thina sazi ukuthi nje owakwasibanibani wakubuka lo mfana so bezizwisa ubhlungu kodwa futhi nakhona noma athi uganile asiyisori ngento esiyenzile sizokutshela nje ukuthi cha ungalokho uhamba ufunisa yithi simbulele futhi simbulale ngenhloso futhi umtshele nalomkhonyana wakhe lo ukuthi naye uma enenkinga sizomthola futhi uma esifuna eze kuthina. Base bethatha amafoni nelaptop endlini baphuma bahamba again. So mfowethu lento ingihluphe kakhulu uphule kakhulu umoya wami lento mfowethu ngendlela eyenzeke ngayo ngoba isimo esikanje ugcina ungazi ufanele wenze kanjani. Ngoba uyaye uthi uma kuthiwa mhlawumbe ubanjwe inkunzi wadubuleka uyaye ube nayo lento ukuthi hayi otsotsi engingabazi bakwenzile kulungile akunankinga. Amaphoyisa akhona insiza ngakho kodwa Mfowethu icala livuliwe lavulwa icala. Kodwa nje njengoba wazi ukuthi eMzansi kunjani eMzansi. eMzansi mfowethu noma ungalivula icala usizakala eqinisweni. And ngize ngingabasole nabantu abagcina bethatha umthetho bebeke ezandleni zabo ngenxa ukuthi umthetho waseMzansi awumsebenzeli umuntu ohluphekileyo. Icala mfethu lavulwa ayikho into ekuyenzeka. Lavulwa icala banikezwa iinfo amaphoyisa ukuthi labafana laba bagada lamashop wala eGoli. Ade identify amashop, ishop esona, ishop esona, ishop esona. Baphinde banikezwa indawo, benendawo labafana labathengisa khona isibindi. Bethengisa isibindi, banikezwa nendawo ukuthi bathengisa isibindi futhi endaweni eso. Manje bafuna ngabathola endaweni eso. Abazange beze beboshwe kuzobe namhlanje. Uma uthi uya inquire uyalandelela kumanje unikeziwe igama lomuntu, unikeziwe isibongo somuntu, unikeziwe indawo la dabuka khona. Akaze kube khona nelilodi iphoyisa elivakashayo liyomfuna kuleyo ndawo. Kuthiwa mhlawumbe lifikile ekhaya kuDisember, kuthiwa belizofuna usibanibani, lazomsamuna lashiya incwadi kwathiwa hayi sicela ukuthi usibanibani afike. Cha, akaze uze kwenzeke lutho. Akaze uze kwenzeke lutho mfowethu. Kuningi nje sengikwenzile mfowethu. Kuningi ngeke ngazama nokubhala ku-IPD. Ngibhalile kuyona ngizange ngize ngithola impendulo kuze kube namhlanje. Ngaqhubeka ukungilandelela futhi ngilandelela icase ngifona ngiye khona physically eHebrew Police Station bathi number 4 ngiye khona akunalutho mfowethu. Into abazokutshela yona mawufika bazokutshela ukuthi sicela ukuthi mawubabona usifonele. Yini abazokutshela yona sicela ukuthi any info uma kwenzeka mhlawumbe uthola ukuthi yiphi enye info efunakala mfowethu. Umuntu umtshelile ukuthi umuntu usebenza endaweni eso. Umtshelile ukuthi utholakala endaweni eso. Umtshelile ukuthi lo muntu lo usibanibani wakwasibanibani endaweni eso. Udabuka endaweni eso umuzi wakubo umuzi wakwasibanibani. Yiphi enye information othi uyifuna kimi ofuna ngikunikeza yona. So that is why mfowethu ke ngigcine ngidecide ukuthi ngize la ku Perfect TV ukuthi mhlawumbe ikhona indlela mfowethu abafowethu engangisiza ngayo mhlawumbe uma ngikwazi ukuthi ngiveze lolu daba lolu ngoba yabona lento lena idina kakhulu mfowethu futhi phasana kakhulu mfowethu yabona nje iyangihlukumeza. Akumela mfowethu. Iyangihlukumeza kakhulu mfowethu ngoba bonke abantu abathinteka kuyo yonke lento le. Yes. Mangithi bonke ngibala wonke umuntu mfowethu. Angikhathali ngakithi noma ngwapi kodwa wonke umuntu othinteka kulento le. Owasemzini, owangapha into engidina kakhulu ngayo yonke lento le ukuthi abukho ubulungu sobenziwe. Akunamuntu oboshiwe la. Akunamuntu oboshiwe, akunamuntu okwathola impama, akunamuntu owenziwe lutho nje. Bayayiphilela abantu kumnandi nje, kumnandi. Ukunalokho izingane ihlale ihlele endlini, mayingena nje endlini iphume ibuye esikoleni, mayingena endlini fanele ikhiphe cause bona sokuyona impilo yabo. Ayisakhona ukuphuma ngaphandle izodlala nezinye izingane epassageni cha bakhona. Cause bayazi noma yinini ngihlale ngibatshela nami ukuthi ngicela mani buye esikoleni, fike ningene endlini, fike nikhiye.
nihlale ngaphakathi nama laptop nawo namafoni nidlala ama games iyona impilo abayiphilayo leyo bayasaba phela bayasaba okungangokuthi noma bezile befike endlini yami le la sengihlala khona manje ngesimo sokuthi phela abantwana abancane ngeindoda ngeke ngize ngikwazi ukubakhulisa ngathatha isinqumo sokuthi abahlale nogogo uma befikile le kimi mina ngumngane wabantu abangamaphoyisa abasebenza komunye umkhakha ngumngane wabantu abaserenkeni ngumngane wabantu abangama security yabona uma ungafika nje uphethe isibhamu lokho okuncane uma ukubona ukuthi usiphethe isibhamu kuvele kuhambe kuyivalele ekamerweni lakho uyambona ukuthi lo muntu lo unalento yokuthi lento ayiphethe lo muntu ngiyayazi ukuthi iyenzani so njobe la ehleni nobaba angimazi noma usazoqhubeka kulento lena eyenze ngalenkathi yenza kuma yes imove lwamntwana imove makudlala imove ku TV awusayiwenza short awusayidlala imove nesibhamu phakathi unangaki manje una 6 awuyidlala imove nesibhamu phakathi fanele wenze isiqiniseko sokuthi imove oyidlalayo udlala imove yopopaya ini ngoba inehlangana nesibhamu uyambona ukuthi noma umbhekile uyambona ukuthi khona la imlimaza khona la emkhumbuza khona mawuzobuka imove lama move la uthola ukuthi nje mhlawumbe kuyadutshulwana mhlawumbe kushone umama kusale ingane mhlawumbe kudutshula ingane umama phambi kwengane uyambona ukuthi isimo sokucabanga kuyena nje manje sekubuya le yanto leya yes ibuya exactly ngoba uyambona ukuthi amehlo akhe ayashifta ku TV umbone ebheka phansi thatha ifoni uyambona ukuthi ufuna ukuavoida leyo scene leyo ke ukuze akwazi ukuthi enzeni idlule embeni aphinde eqhubeke futhi yabo so nje ayi mfowethu manje nangu usibari uthini usibari emva kwalento yonke mfowethu because uyena phela yenzeka kanje kuyena yabona nje mfowethu usibali igama nje mhlawumbe okay waxolisa usibali waxolisa futhi awukho okukhulu okungalenge kulindele vele anyway awukho okukhulu okungalenge kulindele angakwenza ngoba ayikho into angayenza njengamanje ekutheni ukwazi ukuthi mhlawumbe kulungise kushintsha isimo ayikho into noma engathini noma engakhuluma ini ayikho into azoyenza nazo yikhuluma ezoshintsha isimo engekusona njengamanje okwami ukuthi ngiphile nokuthi kwenzeka ngalendlela le eyenzeka ngayo esandleni sikaSibani noma naye wayengahlosile mayesho wayengakuhlosile ngoba vele phela insizwa mayihlabana amalunda le ngaphandle angikwazi mina ukuthi ngizothi mangilwa nensizwa ngaphandle bese ngingena endlini ngiyodubula umuntu wesifazane phambi kweingane zakhe ngenxa yokuthi mina ngifuna ubaba kaSibani bani ngiyaqala nje lokho ke mina ngiyaqala nje ukuzwa lokho mfowethu futhi lento nje lento nje iyangenza ngoba labafana base Greytown ngeke ngifihle mfowethu lokho abafana base Greytown kwangenza ngabona abantu base Greytown ngababuka ngelinye ilihlo ukuthi uma nixabene nezinye insizwa ningena endlini ufike nidubula amakhosikazi wabo isibongo sabo abaqhamane angifuni ukusifihla ngoba ayikho into efihliwe la ngoba nabo bathi mabekwenza abakwenzayo abazange beze bekufihle labafana abaqhamane eGreytown isigodi sakhona ngazithiwa kwaMbulu noma kuseMbulu ngathi kwaMbulu something like that kwaMbulu eGreytown abawachamane kodwa isibongo sabo bayigroup nje abafana abaninganyana emndenini ngokwe record ke siyakuthola ukuthi bangabafana abahluphayo vele bayahlupha nje abafana bangezwa abahlukumeza nje umphakathi ngasho nje kanjalo uyabona ngoba futhi ukufakazela lokho kuba kuthiwa mhlambe bayabasukela abantu awukwazi ukuthi mhlambe ngithi accidentally ke mhlambe udubule ngephutha lo mama yabona mawusuzobuya ngenyanga elandelayo uzogiya phambi kwengane uze uthi yabona nje lengane intombazane ngiyangibona impela ukuthi mina impela engadubula usangibona wena ngane ngithi ivume ingane yami ithi yebo ngiyakubona yabona nje lonto leyo ikhomba ukuthi vele usho yona impilo vele abayiphilayo laphana kulowa muzi nakule ndawo futhi abayiqhenyayo ngayo mabeso bekwenzile ukuthi bengene endlini bedubula umuntu wesifazana aphinde abuye umuntu ezothi mama yimina engidubulile ingane yakho futhi angiyisoli noma engavuka namanje ngisengaphinde ngiyidubule ayikho into yayingenze yona bengiyidubulela ukuthi ngizwisa umfowabo ubhlungu ukusho impela uyinsizwa uyijongo la kwenu ukhipha amagama njengalawo umuntu uphila kahle hle ekhanda so lento nginike esinye isithombo ukuthi nengane entombazana ayiphephile what if babebuya bezoconfirm ukuthi befuna ukuconfirm ukuthi lengane yababona ngempela nangayibuza ukuthi ngithi wangibona nathi ingane yangakubona njengoba usho ukuthi ayisadlali ngisho phandle mhlawumbe i-safety yalezo zinto asazi mhlawumbe ubuya nini bezocisha ufakazi kunjalo mfowethu ngoba eqiniso lithi labantu bayazana mfowethu angeke sikufihle lokho bayazana imindeni eyazanayo le
angeke sikufihle lokhu lengane njengoba bethi labafana ngithi uyangibona yingoba babekade bengabangani nalo umalume wabo so vele uma ningabangani ngithi uyavakasha nomunye uyavakasha kwesinye isikhathi ngiyakuthatha mhlambe uzobona usisi wami uzobona in uyabona njenga that is why athi mayengena wathi usangikhumbula mina yingoba vele wayazi lo ukuthi ngiyamazi uyabona njengale so lama families amabili vele ayazana wena mfowethu noma mhlambe abadala ke bona ekhaya bengazani nabanye abadala kodwa nje le generation le bona bayazana ngokulingana kwabo ngoba ubungani babo bengafihlekile ubungani babo bebaziyo ukuthi lo umngani walabo uphila nalabafana labo kodwa ke uma sebexabana sebehlukana sekugcina sengena manje umndeni ngezingxabano zabo zabafana zasestradini njengoba sebekwazi ukuthi bengene endlini bezokwenza into njengale so mfowethu uyayibona nje lento ukuthi uzofika ungena endlini uthola umama ulungisela izingane ukudla ufika ungena endlini wena ufike udubule umama phambi kweingane udlulise 2 months uphinde ubuye futhi uze kuze lezo ngane lezo ke ngoba ngagcina zishifta lapha beyihlala khona room number ebeyihlala kuyona ngahlala kwenye room number ukuthole lokho ke uthi sezisenda eroomini eso manje wehla uhamba uye khona ufike uyicinezele futhi endlini futhi izingane futhi ufike uyiphuca ifoni uyaphinda futhi uyasikhumbuza ngalosikhathi lezi ingane besahamba ecounseling ngalosikhathi besazama umkhwekazi besazama uyihambisa ecounseling lapha eVet zisahamba leyo counseling uphinde uvele wena uphinde futhi ufike ukhumbuze futhi ngiyangibona mina ya yimina engabulala uma wena noma ngavuka manje sengamphinde futhi lethatha nalamafoni lawo niwaphethe thatha amafoni thatha laptop yabantwana ukuthi ngiyabuya uphinde uphuma uhambe futhi ngitshela nalo baba wena lo ukuthi mayesifuna uzosithola nathi futhi siyamfuna kanti shothi lento ayiphelile kahle kahle eqinisweni mfethu ayiphelile ayiphelile futhi ngikulindele ukuthi basengenza noma yini ngoba ofike ubebhlungu kakhulu ngalabafana ukuthi bayangazi mina ngibazi angibazi mina ngoba kaze ngakhuluma nabo mina futhi ngisho ukubabona nje uyedwa umfana mhlawumbe ngathi ngiyamazi ngokumkhomba ngokumbona ukuthi lo ngangambona efike nosibali kanje uyabo kodwa ke laba abanye angibazi bonke kodwa amagama wabo bonke ngiyabazi ngiyabazi nabantu abangena endlini amagama wabo ngiyabazi nomuntu oyena omdala okubhuti wabo omdala okuyena wayikhipha iorder yokuthi sibanibani nosibanibani hambani fike ngene lapha endlini fike ngidubula usibanibani ngoba ekuthe maqeda kwenzeka lokho ke ngicanga ukuthi kwakuna 3 days iqeda ukushona unkosikazi ngithe ngabiza usibali ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani kwangena ucingo not 3 days 3 days ngibuye ekhaya ukuyofihla umakoti sengibiza usibali ngifuna ukuzozwa ukuthi kwenzakalani lwangena ucingo lwathi mara ngena ucingo usibali walifaka loudspeaker wakhuluma lo bhuti omdala enqena ukumbiza ngegama kodwa malifuna igama ngoliveza wathi wesibanibani uyayibona lento wayiqala ukuthi manje seyilize yalimazisa abantu abangangene kuyona wabuza lo usibali phambi kwami wathi manje nina manixabana nami ningena endlini niyodubula udadewethu kanti ninjani nina ningamadoda alwa kanjani nina wathi lo mfana hayi bese kukhombisa nje ukuthi umdlalo nathi siyakwazi ukudlala futhi sisazoqhubeka siudlala wathi kanti nina umdlalo nodlala ngokudubula abantu besifazane wathi hayi cha ngifuna nje bengikufonela mfowethu ngifuna ukubuza ukuthi uyayibona lento wayiqalayo ukuthi manje seyiphumile esandleni manje leyo gama lelo ke livela kanjani nawe mfowethu ukuthi seyiphumile esandleni livela emva kuba sebetholile ukuthi lo muntu akasesiyena okwamdlolo useganile njengoba eseganile nje sekuyavela manje ukuthi abakubuka umkhonyana bafuna izimpendulo so manje kwase kuvela amagama ukuthi kusho ukuthi sesikhujwa ngapha uyabona njengoba segcina sebeyiveza njengabantu bona ababengazi ukuthi lo muntu uganile sekulimala umuntu obengafanele elimale kodwa bona futhi beqeda ukuveza ukuthi abayisona ngabakwenzile futhi basengakwenza futhi ngoba inhloso yabo bona bekukuzwisa ubhlungu usibali na umbuzo wami nangu usibali ne-information yonke yini enzima ukuthi ahambe aye police station ayithi kwenzeka into enje kanje ngiyabaza abantu into enzima ke ngokuyibheka kwami ngoba phela ngeke ngikwazi ukumphendulela kodwa sesakhuluma uma ngiyibhekile mina into enzima kuyena yileyo ukuthi i-information ithi yena wadubula ubhuti walabafana kusho ukuthi useyazibopha so mina kunendaba nalokho ke mina yes akunendaba ngoba into engiyifuna mina ngifuna ubulungiswa kuphela mina ukuthi ubani oboshiwe
ubani ini akunendaba nalonto leyo yabo kodwa engeke ngize ngikwenze mina ilokho ukuthi ngithatha amaphoyisa ngiyothi mina uSibani ngiyamazi uhlala kuphi hayi ngoba amaphoyisa njengoba ngikutshela amaphoyisa azi yonke into bonke labantu abathinteka kulento le ayabazi ukuthi batholakala kuphi including uSibali azi ngisho amagama azi amagama wabo bonke azi ukuthi bangobani batholakala kuphi badabuka kuphi abakuphi nendawo so yini enye elindele ukuthi ngiyenze mina ngoba uma ngathi wakhona enye into engiyenzayo la kusho ukuthi nami sengibizela ukuthi ngizodutshulwa yes ayikho into engibizela yona kusho ukuthi ngibizela ukuthi nami ngizodutshulwa yabo kodwa ke kulungile vele phela ayikho umuntu oyophila ungona phakathi that is why ngithatha isinqumo sokuthi lento ngizoyiveza ebalazweni ngoba sengilindile mfowethu ngilindile waphela unyaka ngaze ngamgeza umakoti ngakwenza konke ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe khona okuzokwenzeka ngiyabona ukuthi siyahamba isikhathi ayikho into eyenzakalayo ukunalokho mina ngine trauma ukunalokho mina nginobuhlungu bokukhulisa izingane ezimbili ngisebenza ngalendlela engisebenza ngakhona nginobuhlungu bokuthi kufanele ngihlale ngasonke isikhathi ngipholisa ezinganeni uma ngibona ukuthi namhlanje kuvukile ukuthi zikhumbula uma wazo nginobuhlungu bokuthi ngasonke isikhathi kufanele ngihlale ngi-erase lento eyenzeka emqondweni wezingane ukuthi uma behlangana noma behlangana nephoyisa silonke beke babona isibhamu so kufanele bepanic nginobuhlungu bokuthi izingane zami asakhona ukuphuma ziyodlala ngaphandle izingane zami nje mina noma kuthiwa zivakashile zile kimi la ngihlala khona lezi izingane ke leziyana uphumela ngaphandle nje ayikwazi ngisho sikubona ukuthi la endaweni la sendaweni thina la asikho egoli yes siqhelile sesilungwini aziphumeli ngaphandle uyabona ukuthi lento seziyangena kubona ukuthi thina siphila lempilo thina ethi impilo ukuphuma sihambe esikoleni ukuphuma sehle phansi imoto isithathe isibeke esikoleni sibuye isithathe imoto isibeke phansi eflatini singene endlini sihlale endlini sidlala amafoni silinde izikhathi zoma TV ntambama sidle silale sivu kusho ukuthi sekuyona impilo iroutine yazo ma weekend makumele kudlalwe sidlala la endlini thina ayifani nezinye izingane kuphume ke sizoze sithola ukudlala uma ubaba ezosilanda asithathe mhlawumbe asise asikhiphe mhlawumbe esise kuma siyodlala emapakeni kuphi ama games lawa ngoba yona into esengiyenza leyo ke ofanele ukuthi every month ongenani kufanele bethole indlela ukuthi bephume beyodlala beyohlangana nabanye abantwana mbukelo Perfect TV lapha emakhaya sisekuyo le ndaba ngiyazi anizange ningalenza iqiniso wonke umuntu akafika la nomfowethu obefikile ufika uyabona ukuthi abantu mabefika bayasizakala siyacela mhlawumbe unenkampani o angazi kubizwa ngani kodwa une counseling akwazi ukubuya wanalezi zinto zezimali egcineni yebo angowavolunteer lapha ekhaya mawukhona lapha eGoli sokunika ama details ukuthi ungabathola kanjani basoqala verify into zakho ukuthi umuntu kanjani because wamanje sisathembi lutho ukwazi ukusiza izingane uyabona njengamanje ziyidinga counseling zine trauma ayikwazi ingane encane no success mayibona isibhamu ithuka izingane ezincane umfana nje ngisho inganani mayifuna itoys ifuna itoys lesibhamu kodwa le mayina success isabe isibhamu isibungu ngisho isibuka iTV kuyakhombisa ukuthi ingane ilimele siyacela futhi mhlawumbe abemthetho bangenelele sekungaba mhlawumbe abameli into kanjalo kuliwe leli cala leli abukho ufakazi ongekho kodwa icala liqhubeke mfowethu imapha wakho mhlawumbe ukugcina ungadlulisa nakubantu okunye futhi ufuna mhlawumbe kwenzeke noma ngeze ngiya into details bafowethu ukushela kwami lesi story akukuningi kakhulu engikulindele kodwa ngiyaye ngibone abantu abaningi uma bekwazile ukuthi beshare izitori noma izinto ababhekene nazo ukushare istory kuyasiza ngoba nesimo somqondo kukhona izinkulumo eziyayevele ngezantsi abantu abazokududuza nabantu abazokwazi bekwakhe nabantu abazokwazi ukukhulisa ukuthi hayi mfowethu njengoba sukulesi simo lesi ukuthi impilo njengamanje ikwazi ukuthi iqhubeke phuma kanje abantu ke la ngaphandle bahlakaniphile mfowethu ngoba njengoba ngibhekene nenkinga nje kunabantu ababhekana nezinkinga futhi engaphezulu kwalezi kunabantu ababhekana nezinkinga daily abakwaziyo abangakwazi ukuthi bekutshele ukuthi hayi cha la mfowethu ngibona ukuthi mina la yenza kanje futhi ngilindele ukuthi mfowethu nabantu bomthetho mfowethu ngoba abantu bomthetho mfowethu eqinisweni bafowethu abantu bomthetho ibona la bagcina sebenza ukuthi kube khona abantu okuthiwa wondlavini ngoba uma ngasuka nje mina mhlawumbe ngihlanganise imali noma ngihlanganise ibandla
noma ngihlanganise nje mhlawumbe imali ngabe 100,000 noma 200,000 ngikhiphe leyo mali nginikeze abantu abathile ngithi hambani ufike nidubule labafana laba kusasa mhlawumbe beboshwe labafana ngizoboshwa mina nalabafana futhi beboshwe bengayibheki bona ukuthi lento isuka kuphi. So umthetho wala eMzansi yiwo lona ogcina usoholela ekutheni abantu benze izinto ezithile abangaqondile ukuthi bezenze ngenxa yokuthi kubhlungu ukuthi ulinyalelwe kodwa uthola ukuthi ubulungiswa awubutholi. Ungabutholi nje ubulungiswa kungesikhona ukuthi ayikho indlela ukuthi ungatholakala ubulungiswa. So engicelayo nje ngicela ukuthi izinhlaka ezithintekayo kulolu daba ngicela zikwazi ukuthi zingilekelele. Ngaba izinhlaka zomthetho ungaba izinhlaka nje ethinteka kulolu daba noma ngize ngibale one by one kodwa nje izinhlaka engathi ziyathinteka mhlambe noma mhlambe lolu daba liyabathinta. Ngicela ukuthi bekwazi ukuthi bengisize ikakhulukazi engikhala ngalo kakhulu lelo mthetho. Impela lo. Yabona lo mthetho lona engikhala ngalo kakhulu bengicela nje impela ukuthi besondele obaba noma iziphathimandla zikwazi ukuthi isondele zingilekelele ekutheni ukwazi ukuthi luliwe lolu daba ngoba uma singaluli lolu daba kusho ukuthi ukubulawa kwabantu besifazane nokubulawa nje kwabantu general eSouth Africa sazoqhubeka ngoba vele abantu bayazi ukuthi mina mangingadubula nje ngabulala umuntu kwaphela 2 months nje ngingaboshiwe vele ngeke ngisaboshwa vele ngoba eMzansi icala vele abalilandeleli vele icala uyabona. So nje ilokho nje engicelayo that is why ngithe abantu engibona bazongisiza kulento le iPerfect TV ngoba seyisiza abantu abaningi kakhulu iPerfect TV. Baningi abantu abasizile engibaziyo nengingabazi abanye ngibabona bebonga ukuthi ayi mfowethu nganginento so wakwazi ukuthi ungisize ngakwazi ukudlula kuleyo nto leyo. So that is why ngithatha isinqumo sokuthi ngize kwiPerfect TV ngoba kuyisteshi engathi landelwa abantu abaningi kakhulu futhi engaziyo ukuthi izokwazi ukuthi ifinyelele ebantwini abaningi futhi abantu bakhona isikhathi esiningi ila abantu laba abavamisa ukuthi mabekunikeza ama-advice akhayo futhi right akubona nje odlavini bazovele befike bengene bethi nawe thatha isibhamu hambe uyobadubula uyabona. So that is why ngithatha isinqumo sokuthi ngize la kuPerfect TV so bafuthi noma yiluphi usizo ngingajabulela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ukwelekeleleka. Omunye umbuzo azange ufike umqondo ukuthi nawe awuthola isibhamu o njengoba usho uthole mhlawumbe imali uthume inkabi uyebuyiselela akangifike lo muzo Mfowethu wangifikela lo muzwa lokho wangifikela futhi ikakhulukazi kulamalanga lawa ama early stages wangifikela kakhulu kangangokuthi sisonke nje singabafowethu kwakhona isikhathi la esithi khona siyaplana siplana into esizoyenza kuzothi nje mase bengena endlini ngoba iningi labe behlala ndawonye abanye nje babehlala be3 bese roomini elilodwa safike lo muzwa ukuthi kuyofuneka ukuthi ntambama bafethu so bacindezele endlini masifike endlini fike sibashaye bonke endlini uyabona and then kuthe nje mhlambe sisephe kwalonto leyo wafika lento lethi ethi bona lento bayenze ngokukhulu ungacabangi futhi ubone ukuthi abanendaba ama consequences wakhona abanendaba wena uzoyenza lento out of anger uyazi akwazi uzube inkabi akazi uphume nesibhamu uthi yodubula umuntu ukwenze out of anger ufike lapho uboshwe ugcina usubhadla ejele impilo yakho yonke izingane ngapha isena mama nawe usejele ngapha kahle abantu abangivimbe ukuthi kube khona into engiyenza kuyo yonke lento le kahle abantwana eqinisweni ngoba kube kuthiwa mina abantwana bebengekho mhlawumbe ngabe nami nga retaliate ngokuyilahla ukuthi vela got nothing to lose manje because awukwazi mfethu ufike ukhulisa umuntu from 2007 nithandana naye kunzima ntabalasa umlobole up until mhlambe akubekezelele from 2007 up until uzofika u2022 umshade uthi mawusumshadile ngo22 ngo2023 uyashona and lo muntu lona ushona ngeviki noma ngathi emavikini emalangeni lawa shade ngawo because lo mshade nge9 zika April 2022 ushona nge25 zika April 2023 yabona lo muntu kwasemzini wakhe akakwazi nasemzini lutho uzodutshula 5 bullets umuntu esifazane ungena endlini ufika umdubule nge5 bullets bese wena uyibiza ngensizwa wena insizwa yase Great Town thina eGreat Town siyadubula thina eGreat Town sizinsizwa thina siyadubula thina so lo muzwa mfowethu wangifikela mfowethu eqinisweni kodwa nje abantu abangivimba ngavinjwa yiyo le genge encane le ngabona yazi ukuthini ngeke uze ungisize ngalutho ngizokwenza kodwa egcineni kosuku umthetho mhlambe mina ngizoba nebhadi njengoba ngibona ngathi awusebenzi ngimuvela usebenze and then izingane bese yisala nobani because konke engikwenzayo njengamanje noma ngihamba noma nginyathela noma ngixabana nomuntu into yokuqala evele ifike emqondweni wami izingane zami ukuthi njengamanje ayisekho into wrong kumele ngiyenze ngoba uma ngeke ngenza into wrong la
kusho ukuthi labantu laba shuthi angisabacabangelanga Yes. noma ngabe kuthiwa yini umsebenzi yini yonke into